World's famous. You're not listening to Skateboard. What up, Negros? Prije nego što počnem s ovim reviewom, volio bi da uzmem momena da priznam trud i genijalnost PR tima za reklamu od Warner Brothersa. Izveo su čudo. Uspješno su nas prevarili, uključujući i mene, sa vjerovanjem da će ovaj film biti jedna šarena, lako prateća familijarna komedija sa samosvjesnim humorom, ironijom, uz poruku za djevojke da nauči svoju vrijednost i potencijal. Ali ono što niko od nas nije očekivao je 114 minuta usranog, retardiranog, maloumnog, feminističkog sranja i mržnje prema muškarcima u svakom jebenom kadru. Barbie je kao deformisano, mutirano kopijele od Captain Marvela, Ghostbustersa 2016 i She-Hulka. Zapad je toliko praznoglav kad su u pitanju žene da su dali film od $145 milijuna feminističkog mizavcu, kao što je Greta, da bi mogla iznijeti svoje viđenje o muškarcima na ekrane. Ali, da budem fair, žena i jest imala samo jednu temu da prenese na platno. Barbie. Film o tome kako je teško biti žena u 21. stoljeću, što je skroz drugačije od njenog Little Woman. Film o tome kako je biti teško žena u 19. stoljeću, koji je totalno drugačiji od njenog nadolazećeg filma Snow White ili Tiga Snjeguljca. Film o tome kako je teško biti žena u fantazijalnom svijetu. Ne znam koji je sljedeći film poslije Snjeguljce, ali mislim da znam radnju filma. Ovo je prosti moždani tumor u filmskoj formi. Za ozbiljno sam bio šokiran ovim smećem. Gledanje ovog filma je bio jedan od najjednijeg i najneugodnijeg događaja u mom životu, što vjerujte mi govori mnogo o njemu. I bez šale, natjerao me da se pitam gdje mi kao ljudska rasa smo trenutno i gdje idemo. Film počinje kao kopija filma Space Odyssey, gdje male djevojčice otkrivaju Barbie po prvi put, nakon čega počinju da razbijaju svoje lutke na jako zloban i agresivan način, radosno uništavajući sliku o majčinstvu da bi se fokusirale na ideju o životu sa praznim i materijalnim dostignućima. Ako ne vidite ništa pogrešno u tom, onda ste vi baš vrsta ovaca kojima je namijenjena ova vrsta filma. Kako god, film objašnjava da sve Barbike i Kenovi žive u svijetu zvanom Barbieland, kao neka magična suprotnost pravom svijetu, koji je predstavljen kao mirna feministička utopija gdje svi bitni poslovi su rađeni od strane Barbika, dok Kenovi samo postoji da zadovolje im potrebe, nemaju nikakvu vrijednost, ne donose ništa na sto, nemaju pravo pardona ni glasa kako njihovo društvo bi trebao se voditi i posmatrani su bukvalno kao vrijedni za ništa mutavi retardi od strane Barbika. O moj bože, šta je to pisac htio reći o njegovu pogledu na muškarce? Pitam se sada ja. Kako god, ovo je gdje upoznajemo stereotipičnu Barbiku koja živi svoj život, partija sa svojim drugarcama i opodi se prema svom momku stereotipičnom Kenu kao da je obično pasije govno, koje ono heroj u ovom filmu trebao biti. Nešto mi se ovdje ne veže. Kako god, odjednom stvar se počnu mijenjati kad Barbie počne primjećivati emotivne i fizičke promjene na sebi, kao što su ravna stopala. Vidite, pošto Barbie svijet je reflekcija pravog svijeta, Barbie izgled se mijenja po način kako u pravom svijetu njihov vlasnik se igra s njima. Šta ba, da li ovi glupani uopšte imaju ideja koliko Barbika bude pokvareno, zniječeno, zapaljeno ili pojedeno od strane porodičnog psa svakog jebenog dana? Jebeni Barbieland bi trebao izgleda kao plaža iz filma Spašavanja vojnika Ryana. U svakom jebenom momentu Barbie bi mogla biti raskomadana, istopljena ili čak smrbljena ispred očiju svojih drugarica. Živjet njen bi bio produžena stravična noćna mora. Ali znaš, producenti svoje gledaoce smatraju glupanima koji ne trebaju preduboko da se pitaju i razmišljaju o logici filma. Naravno, jedina solucija za Barbie je da ode u pravi svijet, pronađe svog vlasnika i nekako je ubijedi da ponovo se s njom igra na lijep način. I naravno da se Ken pridruži putu tom, jer znaš da ta budala nema ništa pametnije da radi nego da simpuje za jebenu Barbie. Nažalost, pravi svijet se ispostavi kao pakao koji je dominiran od strane muškaraca, jedan frajer bukvalno usred bijela jebenog dana sa hiljadama svjedoka udari Barbie po guzici i to ispred njenog momka. Sad mi bi trebao pomisliti da piscima scenarija se otvorila šansa da prezentuju pravi svijet kao jednako dobar i loš,
kontra jednostavnosti i nevinosti Barbielanda, kao što je Unchaintedu, gdje glavna uloga bude izbačena iz svog crtanog svijeta u pravi, gdje mora naučiti da se suočava sa složenostima i problema koji pravi svijet donosi, pri čemu odrasta i sazreljeva kao osoba, a uraska je što taj film zapravo ima interesantnog glavnog karaktera, poprilično finu priču i nije bio pisan od strane osoba koja mrzi pola ljudske populacije. Al nope. U ovom filmu pravi svijet i svi muškarci u njemu su pokazani kao univerzalno pogana i nepopravljiva bića, jer what the fuck, naravno da jesu, muškarci su, kako god. Barbie eventualno pronađe curcu koja se igra sa njom, koja se ispostavi kao feministički komunistički pakaš o ženi za koju mislim da film hoće da se suosjećamo nekako sa njom, ali sad da mi od života zavisi i da mi mater jebeš, ja ne bi vam znao reći zašto, dok Ken sa druge strane po prvi put u svom životu osjeti kako je biti poštovan na najosnovniji mogući način. Znate, ponekad dobijem osjećaj da ovaj film ne govori ono što ovaj film misli da nam govori. Kako god, kad se Barbie napokon vrati nazad, na svoju strahotu otkriva da je Ken donio pravo glasa sa svojim povratkom, da je pretvorio Barbieland u jednu veliku frat partiju i to u vremenskom razmaku od dana, što je poprilično ironično jer me je natjerao da se pitam kako navodno pametne, osnažene i samopouzdane barbike su tako lako preokrenute od strane Kena i ostalih. Ovo je vrsta nezgodnog paradoksa koji dobijaš kad pokušavaš da stalno prezentuješ žene kao osnažene, nepogrešive, kick-ass ženske šefove koje mogu učiniti i biti sve, ali i dalje ih trebaš da budu bespomoćne žrtve muške dominacije. Ne možeš isto vrijeme praviti jest jednu jebenu tortu. Ali nemojte se brinuti, to nije za brige, jer Barbie koristi svoju novu supermoć feminizma da oslobodi ostale barbike od terora zlih Kenova i naravno, jer su oni glupi ko kurac, uspije ih okrenuti jedne protiv drugih dok eventualno ne odustanu, kleknu i predaju se njoj. Sad mogli bi pomisliti da nakon svih ovih sukoba oko muške i ženske dominacije logičan put bi bio za film da Barbieland prihvati više jednak sistem gdje obje strane dobijaju snagu i poštovanje, možda čak i učeći gledaoci da iako se razlikujemo mi kao muškarci, žene smo poprilično zakon i možda kad bi radili zajedno bili bi jači nego da uzdižemo jedne iznad drugih. Ali nope! Barbike se vraćaju nazad kao glavne za cijeli Barbieland, dok Kenovi se vraćaju na svoje depresivno, bezbitno drugograđansko postojanje i to valjda bi trebao biti sretan kraj. What the fuck? Zaozbiljno pokušavam naći riječi da opišem koliko defektan i ponižavajuć ovaj film je za inteligenciju inteligentnih osoba. Ovaj film je nešto kao serijski ubojica u Peppa Pig kostimu. Na izgled izgleda kao radostan, šaren i sladak slučaj, dok ispod te fasade se krije nešto strahovito i bolesno. Ovaj film je napravljen osoba koji srce mrže muški rod i ideju o tradicionalnoj muževnosti, uopšte ne pokušavaju da tu mržnju sakriju na bilo koji način. Znači, ti si djevojka koja želi da bude majka. Puši kurac, fašisto! Ti si muškarac koji želi biti ambiciozan, samouvjeren i uspješan. Vidiš, to te čini kretenom i mizoginistom. To je toliko bespotrebno da bude u filmu. Imao su odličnu priliku da zbliže gledaoce i za proste poruke pomirenja i jednakih prilika za oba spola, a nisu mogli se pomiriti sa svom mržnjom u srcu i morali su da izbace na ekrane. Što se tiče ovog filma, žene su prosto savršene, dok muškarci su bezvrijedna stoka koja nije dobra za ništa. Jedini način da društvo bude u miru je da žene budu glavne za sve, a muškarci postoje samo kako bi im zadovoljavali potrebe. Wow! Kako inspiracijska poruka za male djevojčice koji će gledati ovo smeće. Stvar je što ovo ne bi bio toliki problem da reklamnim tim nije učinio sve u njihovoj moći da sakrije pravu pointu ovog filma. Da budem fair, She-Hulk, Ghostbuster i Captain Marvel sve nosi svoju feminističku značku na rukavu i ako ideš da gledaš ta govna, znaš u što se upuštaš. Dok Barbie je vuk u ovčjoj koži gdje obećava jednu stvar, a dobiješ potpuno drugu u gotovom proizvodu. Mislim da ono što me najviše nervira kod ovog je što mnogi roditelji su prevareni u vođenju djece da gledaju ovaj film. Vjerovatno očekivajući da dobiju šaren, veseli, familijarni film onakav kakav je bio reklamiran, samo da bi dobio ovaj zlobni, pogani feministički proljev. Ne mogu se pomoći da ne razmišljam koliko omrženih mrzaca će odrasti uz ovaj film. Ako ste roditelj i želite odvesti dijete da gleda ovo smeće, baje vam oštro preporučuje da uradite bilo šta drugo sa vašom djecom mjesto gledanja ovog govneta i vjerujte mi, bit ćete mi zahvalni poslije.
I possess.